nam chiang ha mo lungmali phosin nan kut kanen kai than ha thonghi kulali sipar kulasari jing lei thongchim na kandak khok chang lai mangun thabor kasi Complete Council peng boile an chairman chu Chim Brotherhood ni anin an lu no tha Chimram chawza chungtal asevemi Chimram Complete Peng Council peng boy uha ki le an chairman umana thang chu CDF Complete le Chim Brotherhood pol ni anin an lu no tha kong thai si thongni kulali November kulali CDF Complete le Chim Brotherhood in menung hlai nga song ni Complete Peng Council peng boy uha ki chu ding in an lu tho tia thai si CDF Complete Chim Brotherhood pol ni ding in an lu tho leo hu ha ki chu pe henga shrong asang mi thala ong in azwang azaman CDF Complete Chim Brotherhood chungtal pol chu na khan tiang an lut chatlap le athuri ze mozasong anikalpi tia Complete Council thonglang nak shampi ni an chip Complete Council chairman asimi umana thang inzong November kularuk ni CDF Complete Chim Brotherhood pol ni an lu no kong thai si Complete peng chung Chimram chawza chungtal CDF Complete Chim Brotherhood chungtal CDF Complete in phutni ani than Chim Brotherhood lei atang mi CDF Complete pol ni so Complete kar ge an tua Chimram chawza achawhang mi tol chung mi na chu unkal an sen na lo tia thai si Brotherhood chungtal CDF Complete ni arong lo in tol chung mi nan ho nak pek thi phaile tleki ngak an to mi chu fakpi in kan dau an to thana chun Chimram chawza chungtal Complete Council chu tol chung mi malai fekte in adio lai tia Complete Council ni November kulanga ni jathan an chua Falampeng lumte khwa SCC ni boman thak Chimram Falampeng lumte khwa kamhi kar ka daw nak umlaw na in SCC ral shrang ni November kularuk chunglai in boman thak in lo rok mi tia tol chungmi ni anchim SCC ral shrang li Chim Brotherhood kar ika daw nak umlaw na in SCC ral shrang ni ratuk nak vanlong in lumte khwa boman thak in lo rok mi zong na in fiangte in thaikho aseri lo tia falam tol chungmi pakhat ni achim chuban tuk thiam in November ko langa ni zong falam peng barkhwa SCC ral shrang ni ratuk nak vanlong in boman khak in lo zai mazat arok na in tol chungmi nun nak lem mi le tlem pator mi chu anum cholo tia thai si Atolia chu CNDF Chim Brotherhood le tangti pupol ni falam khopi la ka daw na an kalpi cha kapni kar ka daw na afak SCC ral shrang le zong ni falam khopi an sunglo nak ding fak deu in chunglei ka daw na an tua ve tia thai alwan cha November ni kwa thok in Chim Brotherhood le tangti pupol ni mindat khopi le falam khopi la ka daw na an kalpi kapni kar ka daw na afak tia thai si CDF Lautu in Deputy Battalion Commander pakhat chu ralhmai mun pakhat anun nak aliam Chimram Thantlang Peng Lautu Hunram Shambun CDF Lautu Brigade pakhat Battalion pakhat in Deputy Battalion Commander pakhat chu ralhmai ka daw na hun pakhat anun nak aliam tia thai si CDF Lautu Brigade pakhat Battalion pakhat in Deputy Battalion Commander Salai Chota ang chu sham in nongai nak alatu SCC ral shrang ka daw in sham uknak sho ding mizapi runveng ding le Federal Democracy Rampi Sarkonak ding lo than nak rian atron choma liao ralmai mun pakhat thongpi kulali November kulani ramle mi phuncha anun nak ape pia Chilean Defense Force lautu ni an ngai chetna an langter Deputy Battalion Commander Salai Chota ang ni ramle mi phuncha anun nak tiang na pek mi chung CDF lautu ni upat nga kan in pek liam tak mi chungkhar na zong kan in ngai chet pi tung ha tia Chilean Defense Force lautu ni an ngai chetnak chathan an langtar chi Lawa ti rong azami pastor pakhat ti apam Chimram Palawa peng bangwe khwa in Krifa pastor pakhat chu Rakhine Ral Kap ti rong November kulali jing India ramlai azam lewa tia apam tia tol chumi ni anchim
Galadan tiva pi chaklei saki pamang tang an phak a anti long pangka akiak I tini anti long afan leo a afanu ti a atla I chan chuanak a ama tu apam tia tol chumi pakhat ni achim anti long afan nak mun shong hi ti tha a thongai anti long le a timcha a afanu ti chung a atla I apa ni a chan chuanaka apa chu ti a atla afanu chu ahimna in apa chu anunna aliam tia achim nunnak liam mi pastor chuang chu bangwi khwa mi asi I ni fatin in tol chung mi an tlai nga ruang a ati I India ram a zamane tim kong tol chung mi hasin in thai si pol ti ruang a anzap annu chu alwan chia nili shonga khan arak kaltar I tuidan aphan chang ani hi afanu he nili nu a ankal ve I tu bantuk in apam hi si tia ama he niam in aumi pakhat ni achim ti a apam mi pastor thuang he tilong a chiti mi na hi minung paruk an si I an hindi tia ki mo me ni alang India Central Zawzani Russia na cha a an pek mi phachang pol chu Mizoram Ramkul Pengkom na a aphan chang India Central Zawzani Mizoram Ramkul chung Russia na cha ati in bob na an pek mi phachang bek thong khaz thum leng chu Mizoram Ramkul chung Pengkom cheu a aphan chang ti in FCSNCA ni an chimkong All India Radio News ni athan India Ram Ministry of Home Affairs ni an pek mi Rupi Singzanga in Fuchang Bek Thongthum Zathum Somsari Pakwa chu Russia na cha ati in Food Corporation of India FCI sin a anchok tia achim India Central Chauza Bikyanak in Food Corporation of India FCI ni lakho anga jangti mi thong anthan ni thok in nisom ruklan a Mizoram Ramkul Pengkom pe khat chung a chu phachang pol chu aphandi chang I Pengkom cheu khat a chun an phozam chang tia thai si Mizoram Ramkul Home Minister Chajining a Mizoram Ramkul chung a Rachel mi minung thongsom li thongthum zasauri somriat riat anum I Mimaram in minung thongsom thum thongthum zasauri somruk li Bangladesh ram in minung thonghi heili le Manipur Ramkul in minung thongret pasha ansi Mizoram Ramkul Pengkom he khachung a Champhai Pengkom Longthai Pengkom Saiha Pengkom le Aizol Pengkom na a Rachel atamdeu anum I chumun ma a chun phachang tamdeu an phozam tia thai si India Central Zawzani tuandeu I arak lantarning a Mizoram a Razam in adormi minung pakhat ni phachang kezi somthum khat a hmu lai Chipeng a Khamaya zanga somret kwa in SCC pakhat shamnam he mipi sin a afon Paguram Chan Nyawle Pi Pengkom Chauchi Peng Chung Khamaya zanga somret kwa in SCC Shang Pakhachu Shamnam he mipi sin a afon I tangka sing sha laksong an pekong Current National Union KNU ni November kulanga zan a anthan Chauchi Peng KNLA Battalion Pakwa Muram Chung SCC Shang Khamaya zanga somret kwa in P2 Seral ka training avoid ni nakdi mi chomi angchu alwancha November kulali a atlai mi maithale shamnam dang he mipi sin a fon tia thai si chomi angchu MA3 maithal zon hi kwanbom panga kuche bom lungkhat le 5.56 kwan zale somnga he Current National Liberation Army KNLA Battalion Pakwasin a fon I tangka singsha laksong an pek tia Current National Union KNU ni an laktar chi Mandalay Amarapura a Saikala Chidlewmi non CDM Siangchachim nu pakhat Mifilni antha athatulak minung patni antlai na Mandalay khopi Amarapura pen Kachikwa I Otota Essential Shang Tagkahalna Gaipong a November kulathum Jingswimelam Paikashonga Khan Essential Shang Kutang Tuan non CDM Siangchachim nu pakhachu cycle in akalliu a namte in ansotha tia thai si non CDM Siangchachim nu pakhachu cycle in akalliu a cycle pakhat in papathum ni andoi I namte in ansocha a makhatte a achi a cycle chu anezam video a
tual chungmi moto khatu pakhat ni moto in apa na I apong kam tual chungmi ha ni ibom in mifir pakhat chu an tlai kho moto khatu pa ni an cycle pathining in apa na cha a anilet I minung pakhat chu an tlai kho na in minung pathi chu an zaman tia mandali thongla tu vomri ni achim Namte in so tha tong ni non CDM siang cha chim no chu do emia khai asi I athatu mi fir na lak minung pakhat chu akian kap tol chungmi ni antlai azami mi fir pathi zong ese siral shang ni an kol ha I jiu swimel lam phai khatli somli nga tlok a minung pakhat antlai mi pa chu khanjin ling kumkul asi I atang ri mi pakhat zong an kol cho ma liao asi tia ese siral shang ni an than ve Mupeng bomlam sol nak in atu kum chung nun nak liam mi li liam tor hlei li an si sagai ram than ta mupeng chaklai hmaram atu kum chung long le phumi bom lam sol nak in nun nak liam mi li liam ha tor mi tol chung mi hlei li an si chang tia tol chung mi ni an chim thong hi ko la li January thathok in November ni hlei thum ni tiang lephumi bom lam sol nak in tol chung mi pal riat an nun na aliam I minung paruk ni liam ha an tuar tia an chim Bomlam sol nak in nun nak liam mi ha chu tamu peng in minung par riat an si India naga shamtai pu in officer pakhat song ramri bomlam sol nak in athi November ni hlei thum ni tiang minung paruk ni liam ha an tuar hi kan thai kho tok min chajin kan lak mi asi I atu nak in an tam deuh kho tia tol chungmi ni an chim bomlam sol nak in nun nak liam mi ha chu tamu peng chaklai hmaram in hai yai rongcho rong mama minta bandula hlesei le kuntang khwa tol chungmi ha an si himhoram chunga hin ese siral sha an kutang shamklai phupol le do khanna shamklai phun ha ti in company ni le phumi bom an phat ngai tia tol chungmi ha sin in thai si aliam chia thongni kula thum November thok in tamu peng chaklai hmaram tol chung shamklai phun ha le ese siral shankar kadau nak afak I tol chung shamklai phun ha ni thongni kula li meni phai khat ni noted copy tiang in la kong thai si Yan ali ni matho sakhan in azam ni SSC andoi na I an ka na cha pasha an thi shamnam tamngai an lak karan ramkul phapum peng matho sakhan in azam mi SSC ral shangkul su khen ali li tangte puthani andoi na I an ka na cha SSC ral shang pasha an thi I shamnam tamngai zong an lakong Korean National Union KNU brigade pangani November kolaruk ni an than alwan cha November kolani hapum pek shambun ese siral shang I saka khapal riat kutang khamaya zali pasari le zali riat battalion fatni umhon an kwarna matho sakhan chu Korean National Liberation Army KNLA le tangti punhani camping te in an lakho I chu sakhan in azami ese siral shang pol chu KNLA le tangti punhani an ka than ha cha ese siral shang pasha an thi I pakul shong ni hliaman tuar tia thai si Voini tiang kadau naga chun ese siral shang sin in RPG methal zun khat somret khat shamwan zun khat MA1 zun kwa MA2 zun li MA3 zun li MA4 zun hi le somruk shamwan zun khati in shamnam tamngai zong Korean National Liberation Army KNLA le tangti punhani an lak tia Korean National Union KNU brigade pangani an thanni an langtar chi Azun kiklai zot nak in thakhat chung ngakchia pakhatal in falshal mi paruk anun nak aliam mandale ramthan ngazun pem kiklai zot nak in thakhat chung ngakchia pakhatal in falshal to chung mi paruk anun nak aliam tia thai si thongpi kolali November thachung ngazun peng mudang khwa kumsom nga leng nu pakhat kumsom sari leng nu pakhat le kumsom thumpang pa pakhat ngamya khwa kumkhat da cheong ngakchia tal in Rachel pa fan ha pati ti in andi lak minung panga chu Rachel nak hun kiklai zot nak in anun nak aliam tia amante daukhan nak shamklai pu in rongbo ngai tu kozo phyo ni achim chupin November kulanga zangle swimil lam panga le cheu tuk zong nga zum pen
ngamya khua a kumsom kwa rarshal uta angchu ki kleizot nak in anun nak aliam tia anlang ter rarshal pol hi tewakam a khuan sa I tapti atla ngai cha a minau zong nu an tor khautuk lo tia zo phiu ni achim chuban tuk thiam in ki kleizot nak in adam lo mi rarshal to chumi zong an tia thai si rarshal to chumi zali thluk anum I si a hebong bi angkilum kwan le ti rol ti bantuk Zoral in Bomchan and Hertia Tolchumi ni Enchim Bazara Zamkem in Rohingya Minung Tonghi Shongchu Sham in Ralkap A and Lutarha Bingradis Drum Ko Bazar Penkom Rohingya Razamkem A Atukum Tonghi Kulali Mathali Metha Khan Rohingya Razam Minung Tonghi Shongchu Tangka Khol Mi Pundot Naktin Lungti in Lemsoi Bekam Tarnak Le Tipay Nakul He Raltuk Ding in and Limna I Ralkap A and Lutarha Tia Reutarni November Kulangani A and Than Atukum Tonghi Kulali Sung A Rohingya Razam Kempul A Kuning Lau in Chol Changnak Le Mithar Kumswat Nak Akar Chinchin I Ralkap A and Lutar Minha Chu A Adult to Rohingya Solidarity Organization RSO Le Rohingya Salvation Army ARSA Polsin A and Lutia Achim Siral Shangzong Ni Sham in and Tlaimin Ha Rohingya Pol Chu Shamnam Ralkap Training Le Tangkabot Nak and Pek Hapin A Rammi Sinaka Zong Chuak Piak and Timna Mitharan Komsot Minha Lak A Atam Deu Chu Sham in and Tlaimin Ha and CE Kumpai Tumhak Sia Zong Anital Tia Reutarni and Lakter Rohingya Shamtlai Punani Rajam Kemchung Rohingya Mepi Ha Chung A Pungning Lau in Chol Chang Nak and Tua I Atukum Tongni Kulali Chung A Atlon Big Rohingya Raza Minung Somruk Shong and Tatna Tia and Chim Rohingya Raza Pol Sham in Antai na kong he pe kai in reutar ni athan mi thong pang chu SSRal Shang ni adiklo mi city in anthan I male khwa male hmram pumhim nak ding le benhim nak ding a nul nak om rong a talkap training kan pek na hi asi tia anlak tarve Memoram a accident nak in thshat chung a minung thongkhaza sori ding anthi Memoram hunkep a thonghi kulali January tha in October tiang thshat chung a motorcycle chanswal nak in minung thongkhaza ruk somsari par ruk anun nak aliam I minung thongli sari paruk ni hliam ma antuar kong Directorate of Road Transport Data ni Alang Turning in SSRal Shang Thongzap Nak ni November Kulan ni a Anthan Yangon Mandalay Kalnak Moto Lampi a Chanswal Nak Atambik I Voithong Thum Zanhi Somthum Li Achuak Tia Anchim Chupin a Yangon Ramthan a Accident Voiza Ruk Somkwa Eyawadi Ramthan a Voizali Somre Sari Pagu Ramthan a Voizali Somthum Sari Mandalay Ramthan a Voizali Kullakhat Shangram Kul a Voizani Somsari Pali Le Muramkul a Voizani Kullakwa Achuak Tia Thai Si Accident Atambik Nakmun Yangon Mandalay Moto Lampi a Kumdang Nak in Chaklat Nak Anton Tardeu Abik in Chaklat Nak Antuami Chu Moto Ankalning Arangmo Zurit Bu in Ankalmo Ti Deu Hi Asi Tia Yangon Kupi Chung Taxi Khatu Pakhat Ni Achim Yamcha Thongni Kulla Thum Kumchung a Memoram Hunkip a motorcycle accident Voithong Li Liang Achuak Tia SSRal Shang I Directorate of Road Transport ni Anthan Mangkar Peng SSPP Sakham Mimi Pati Chu RCSS ni Anka I Minung Pavriat Antlai Ha Sharam Kothang Lay Mangkar Peng Chestai Progress Party SSPP SSA Ralkap Sakham Mimi Pati Chu Restoration Council of Chestai RCSS Ralkap Nani Anka Tia SSPP ni Anthan November Kulanga Ziuswimialam Pangala Chiltuka RCSS Ralampati ni Mangkar Peng Tonglo Kokom Panay Kopong SSPP SSA Sakham Hemi Pati Chu Lubo in Anka Tia Anchim Sakhan Pati Kadawnaka Piral Kapali Ankaitna Chupin a RCSS Ralam Pakhatni Apoy Kuchung SSPP Chungtal Pali Le Chungni Pakhat Ankaitan Ka Tia Anlakter SSPP Ralkapni Sakhan a Anchiami Motorcycle Pali Le Mototal in Asakhan Pochu RCSS ni Ankangpiak Di Ka Tia
SSPP ni anchim chupin a pangpwe khwa committee chungtal khosaknak inzong shamngal le shamhe in anka in ngai tu an thapin a in chunga a ummi thuri zong an lak in chu an khangpiak tia Shan State Progress Party SSPP SSA SSPP ni an laktar chi Zin kan thong chim nak chu ma vial in kan dong tar ri lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kan ne lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to pek cheu ding in kan in som ha